Father Mheshimiwa Jafu mbia mwane sogo njika njwa ayamu mromi into ese miaka in fact ayamu mrone chikura chiaeta ngakubwate sia ngakote umwaka chimiorosirake mokonye tingu kurwania Oroje ayevere ese serikali kate bintongo kwa habari kabisa kabisa. Thank you sir. Maneno taongea ni mbili tu kwa sababu Mheshimiwa my brother Kimani Chungwa ambaye tulikuwa naye bungeni, Mheshimiwa Jalango, my incredible brother, my CS, my minister, because Wogamba, I'm happy to see you. Omoishi ominto soro ya nao kile okororo Noroje tata sokoro mwita Mheshimiwa kutoka Puria West umusaulia inje nale kumwaleta anatara nere umanyanga kingo tara kagenda nkamokonya nkaire chukura alipokuria siri kweli. Thank you sir. Patrick Bosero mbiamono Mheshimiwa kurubunchali tatundane onjoko mindo mbiamono manduku God bless you. Abasubai tubaitu babere. I'm talking about Esi Okenyuri no Mongina Donya. I thank all of you. Omuswati korubunyamira ntogoro biamono baba. My sister ODM mwiseke newe litaria onyabere baba. Mheshimiwa Steve Mugako mwakili. Thank you for coming. Ekanise ye has a significance. Esa abantu maboge tutu na gusi tindigo kwana siasa ende yons onaleta chibese chiane shilingi 1100 umbura yande tere chibese chu mbiamono. Number 2, $150,000 shillings ona chireta omonto chingandete kakuru Fred Matiang'I